Ashimba ryamujuru w'imyaka 3 nagume y'obukuru yatugira ngo abiragira hamudaragwe bwo kusika shumbusha no mukazi wo mukasheshe mbatiyo nkwe kutunga amakuru go busasingurana roda mabati yagatwara atiyo nkwe kwiruka kashango umwana wabo w'imyeze 3 abyami enje ryo muranga nasanga amabati gataru kino muntu wizira kangira amabati abantu bakoresha ano bagiye weranga landlord we ngatayizira kangira naza kuyama amabati kugira ngo ninkubanze sente zikwingana ziti kino kiyangambire kwereka nkaza kwizana nasanga amabati gatakozere iki gataru wahanze Ashima nagira ngo enje zari kupangisa neza makwatane ezabamwe enterprises nkonka bakabahora gume nashoroza owakugira ngo atwire naija namuhiyaho ubusente ngubwo hatabire nabanze bw'emitwaro 8 yonka umungambo ni burano jangu nabanze imyaka eji nanegeze ngo ritwe mutena kamazira imyaka eji do mustere imyaka eji takoze iki bwanyuma yo kwihawa amabati ogutayineho kutora kandi yasebero bibira rukurara mwatyo nomwerere wewe myeze 3 hamwe n'umukazi yabe njura negwa ningo mushanano gwaka mbweno nuko aryo mumberezo n'yote nyine cyo kwa yawo n'abensovire bandi umuro tinkoraki tinguye basi batana kunja nakubeniye basa tana kubenyo mumbereje iri mukunde wa mukegesa bisaba government twatereho tereza buyambi RDC kandi ryo munyabiragiro yatushomere kiragiro icyo kupangisa na landlord umuntu ko kuzo munzu yo muntu n'umutaho contract anyetegeza tenant na landlord have a contract you agree on the terms of the contract topic so nyewe ka tenant nimbasa kugira ikize sente zinteganise konka icyo kwiza hanje okiha kwa mabati utambire notes utindugo munju yawe nikibacho gwire umunyambabaza hire ashimwe kivera cyango cyo kwiragura ngo nkenjura kuyakubasa kugwa bashweka mu mwana wabo Jonas baryamujuru landlord yatugira ngo kibagemeserize kuyiha amabati no kugira ngo nibenda kuboneza enju yabo akaba twamugambire mu twenda kutaho engize byoma n'amabati ahigutuka haboneza enju rekareka kugwamo abo kubana no rusika nkarubaje narwo ribire mutasi yamizi baryamujura nagira ngo nekindi umupangisa wabo nenkozi yebahagarongo nahabwe cyo tubaye cyumwenda bito umupangisa nagira ngo biruka umugambwaho byona nebishuba ize kuri meno abantu babona barese benzaye batusisire no mwanya konkite amabati ecukira munonga no renovation murebe murigire mu tu renovating takwenda kurugamo ahubwo kuba abantu babona barese nzaye area yitwabo abayine muna mutahiwe na warukora hari umwife ubwo nawe twafana we yargamo hatasigara mugo ubwa hata ashumunara ro muchongore kandi ahitwagera ku kiro weye twashanga umukazi we yagire kutambuza shumbusha umutawuni yakaboye gashakwa mayi kwa twakire